new stock Toyota Sienna Q. NIK 2016, pemakaian 2017. Mobil cakep, orisinil, warna putih, tipe tertinggi di kelasnya bos. KM rendah 70 ribuan tahun pertama. Ini paling cocok untuk emak-emak mau antar anak sekolah. Pintu elektrik sliding door, berfungsi kiri kanan. Mobil nih mobil canggih bos, lampu LED. Pajak panjang bulan 1 2025 yang